Balıgı callaga aguk konuktagı köpük günnege astı sabahtaga ayak taksa günne hayarak kiragaydak oğlan biter oğlak oktan baranın mastak akta ödeyen olaksuy bıtevit. Bakta ödüga tamagan tühre cagjas sağlı callak tatret talanak tatret yüesken tıran olak bıtterevit. Tamagan tayan xankuda hatun ağanyagda xamyaksin ağız kıstagın agdaya bol busandara koyyan atak kıstaqtara bit bu kıstara ağız sahan sikten topsan kıstag tulankandak nyogdak hara kamsı xastaq obuyuktak hostak iki dedekey emnak kısağa kırahı bayt bekde eviz sandara kobarasını xantaka xantak bakke siktaka sellak bakke sikey seppekke ahınam sappakka sarbaga sahıran kiske kiste kapakçıga katan ipittere bit sandara ko albanata ağız dedura surarbıt tos dedura surarbıt aniste soğu sodobna xallan oğtar sordaya xarabaxatı gen allara dedi arcıxaya tırak dedi tüğüne tuspa xalrak boğalan tağı atallan kalen tamaran tayan kankuda kadın yegmecilerin nanı vattan ardarız gına kadın tispit kine boggu higdarsgeyin kilemnete tagdak nyorin nonnotan amca mayarnatan aydara xaltırtıgda Arcalı, artutuyor, etaktık bıstınıra, sandaga kona namıta marata, üleşpitim erbolla, onu sibekki kurduk siben, tava kurduk dağınlaran, ağalın oksunara, bir bad bolla xadna xalın tigiriden kaytıram, xarın xanıtın toğum gen toğbagatırda. Akanyagda xamyasın alış kuttan tıra xat üstüler, xatamı kottular. Ajaray gol sandara konu goran taran alan soğuk sodobna xallan alagatın yeki soğukta süratırda. Ay bın, ay bıtaran ipit ya, andaydı bıdız jalaka brastıların. Tırak döydü türkünü sordaya xarabıqatı goran idja bagda, tispik göray besigge, barbı tegilli besigge bagdın bağlaq. Ay bın, yan iti sangu bagbasa nga taaraktan sitang kalda, kemni kina askamno kayut tamaran tayan kangkuda katun, ulu butaran, saguk ka saljak sa balu ulu alan sagudak bida. Jeboho, keheboho, sohoruhuk, bahalluhuk, bol, ihihihit, ehegehe, nohon. Mantan ağacı ki kem ebe hatun aktıydı ağların, sondurda da kalın kakata bolukta, güçta vakta kündül vakti gettiyenin edağız. Bak soğuk kıspın sandara kobarasını abahu oluttan, sordaya harap hatirikten bıhan tahardın gen sorulu basırda veri olurdu. Sorukka sılacak sarı barduga onu hitte de arra hallan ulağatın yeki soburda süratırda. Kini ki kem ebeatiyen küsta vakta kündül vakti günleri çaras günü turat üstte de kıyın bıhanattığı sarasarana sarılıtırda. Ahletten Küstehe huhukta kündülü bu hatik dayan bagda baykan ten gönlük dagaba Allah'a leydi jattağa sordaya harabı hatik sandara kobrasını voran ini kurdukça anikiren sırdıktığının bıhın hürüntünün hüyen aydara hatırtırda. Aniste köyüne kalçaratta küsta vakta kündülü bu hatik anallah hatın ündük mındadır Allah tüstede. Soğuk sodobna xallan latin yeki soburta süratırda. Nörü Kereni kereksir kerega sügüriyeri kündü köröçüler bit. Ehigi Tuskul Kultura kinin Tuskul video YouTube kanalıgara kolbanan olarak bugünkü biri bit olonko onna komus günlerger ananar. Bunyine kösten asta eder keskille olonkohut Vanya Vinokurov, salayatçı Vera Nikitichna Starkova.
Олонко народ тылынан усыран айымнетін мұңытур чепчала детақпіне сыспатын болу. Дәліға дағаны олонқону ЮНЕСКО тоқ қанны кеніне андайды культуратын шедеврын бұғытынан үйететері, қарыстыры, кең әйгеға тахарары ирдир, онна андайды культуратын шедеврынан білінмеді. Онтоныла Саха Республикатын нехилектерігер, осколаларгар, ухуяннаргар саха тылын, саха культуратын, саха фольклорын үйрети диріңне кирбіте. Оттон қатас нехилегер 2 тыгынча ағысыллаққа олонқо олоқпут ситеме программа ылылан күн бүгінге дері үлелән кәлі. Программаны сүріннен тускул культура кейіне үлелетер. Серде хыл программа, қатас ытчата, қатас қамсағына, ағалар түмсүйлері, төлкөлөк төлбе, алгыз, арчыланы түмсүйлер, саңа проекттары оңырын қатас сайдарын тұғығар сүнкен қылаттарын келлерелер. Саха төрүт жарыгын сайыннарар, тарғатар сыллах үлі түмігінен, утум үс түмсүй истеңнеңнері, толлуман устар түмсүйлері, бары рухойдубут урухойжуттара республикағара болбаққа Россия тахымыгар әмет ағыстылар. Ол күрдік, бұл күннерге Москва коракка ұйтылдыбыт этно-эрата Евразия народтарын төрүт таңағын үрдік күрегар Степанида Кожурова дипломынан нағарадаланна. Тарбағар таланнақ уран уыска Степанида Васильевнаға әғарде бастыңын аныбыт. Қатас нехелеген тәрілтелері ол күрдік сеті майымны жете Панаев атынан библиотека Россияға бастың үлеләғінен аттанылар. Кәрічәйіне оғысада олонқо педагогикатын тахарылақтық үлелән осколын ненәғы састақ оғылыру итер тәрілтелер арылы күстік сетімге кирді. Бихиха бүгін студия бұтығар ұлжытты кәлін олырылыр. Қатастағы кәрічәйіне оғысадын себедісе Галина Семеновна Николаева, онна кәрічәйіне оғысадын фольклорғы хуячыта Вера Никитична Старкова. Бихиги нәхилекпет үйерағаритін тәрілтәлері түмсен әркәйі әргире ден программаға кыттыстылар, ол тұхынан кәпсеті еқпет. Олонқо педагогикада олық түрді детақпіне сыспатын болу, бихиги кәлер кәнчәрі үтчаттар бұд. Саха төріт культуратын, фольклорун, саха тылын еңерін мәтәқтеріне саха норота әстер күтталланар. Бұ қайысқаға кәрічәні ғысада қайдақ үләлі қамсы сылжарын Галина Семеновна бағалысты білігінеренді. Аламай күн сыламынан бейге кәрічәні ғысад бұд 1990 сыллардақтан күйіске сақалы иеті үйреті программатының ұлсыған үләлән бар бұта. Ол күрдік қолыбыра бейге музыкальный сылаятчы бұд Наталья Михайловна Николаева, кора детсаттарыгар, ұғы қайдақ ұғытыларын, ағас жарықтары көрдіріттен сағалан, онна түхі күс болбыд бейге бетерән үләхеттер бет, Матрена Яковлевна Капитонова, онна Мария Харлампьева, Татьяна Григорьевна Петрова, кәленнер оғылырғы бәйлері ұллан, тойан, қомыстан бараллара. Наталья Михайловналын беге кепсетен барамыт бу оғылыр бұтуғар олонқону қандары білсехінлеріққа дейсанамыт жолырен үргін батыр олонқону бәйбет ұлан бүйіс бүтіннүтін аған үйретен барамыт бу оғылырға ақтардақа қайдағай демет кылгапыпыт исқоғанын ол күрдік кылгатан барамыт беріме оғы ақтардаққа ден толкуйтан Қатаска болар оғы үйеғар Ваня Стрекаловскайга бо олонқону үйретен барамыт. Де оғы үйеғар Ваня бүйіс бүтінні сағланығаттан бүтерді сүрдәқ оғынлық өйден нойысуыз ақпытығар бо қатас жоны бары сөқпүттері. Ондық сағалабыппыт, онна кыра-кыралан оттын олонқа геройдарын білсігінлерге қас биді итәчі, төрөппүт дағаны, олонқай гетін білсігінлерге арас тәрелері, моннуқтары дәреймет, оннық үлі сағаланан бара тұрбыта. Онтон оғылырбыт музыкальный республиканскай фольклорны көріқтерге кыттан сағалабыттара онна тута сетихиленен барбыттара. Ол күрдік ота полярный звездаға білеген намну армияттан кәлбіт оғылар, үрдік үйрекқа үйеріне хәджар оғылар, онна бастықы жорой болбыттара. Қолыбыра олырақтан настақпын өттен самай сөғыр бұқатырдара Яковлев Олег әті,
Панченко Женя бит наха шөйдік олон қолуыр әті, Желенцова Света, ити күрдік Дешковская Настя, наха шөйдік олон қолан, жону сөқтірілер әті. Тенник текка оны тахынан өтен республика рехинен муңурдаммакка 2011 сыллакка бее олар бут бүтүн международный көрөккө Парижга барандар сабылдаллон коракка тиеннер лауреат үрдүк атын сүгөн келбиттер. Ол самай үрдүк ситихибитен бехекен туттубут болар боллага. Онтон ол кеннеттен беге бу республикага арас выставкаларга конференцияларга кыттамы тоттон республика катас уяна фольклорунан үлелир бит олонконнон жарыктанар биттен билсеннер бигине ити арылы кустук системге келдер биттер. Бэбит татталар гыта билсеммет арылы кустук системге бары бир толкуйдак боламыт билген бары республика арас муннуктарыттан элбэх оуян оскола барыда кирембет Екатерина Петровна Чахордуна салыйытынан оттан олонко педагогикитынан үлели жабыт. Мактал. Онтон олонко олохпут сетеме программа бир сүрүн автора төрттеспит жоннортан билдестере Вера Никитична Старкова болар. Эйгин бу проектка сырагын, билигин, уран үлели сылжаргыттантын барга макталбытын тердебит. Онаттан бу проект республика тахамыгар тахсан Джон Серге болгомтатын ылбытын туһунан капсиян доона билигин кайдак үле бара турары. Онтон бу катас нехелеге корат таханага нехелектерден самай сакалытыннак диетекпитне ки сыспат. Онна баратыгар беге бу тускул культура кийне ылыммыт, икки тыгынчага сыллака билеппиппи курдук ылыммыт. Олонко олокпут сетиме барагарамма бихин нехелекпит. Туох бар тәрелтелерин бүз бүтүннү кабан үлелен бу корат таханага нехелекке сакалытыны киллер бите. Олонну бу барагарамма хүрдәк улакан ороллак дибит. Оннотон бир бастакынан бу эрдеттен олак эрдеттен үлелен келбит керечәне огосада олу курдага ди. Онтон жабары түмсеммет үлелебиппит. Онтон быйыл боллагана Юрегери министерствата эркәйи эргире диен программа оңолунна онан жабы сакалы тыыңа үлеләчилер, олонко педагогикатын үлеләчилер түмсөөгөн диеннер быйыл сайын улахан семинар ыңыраннар бу ката сосколата, детсат боламмыт же үйреннибет. Ол онны көрдөкпүнө биһиги программа бот олонко локпут сетиме бу эркәйи эргиригер олох бүс бүтүннү толору барсар. Биринен кинилер бу эркәйи эргире программа этеринен ого төрүөн инниттен. Ыччат болор диери ия тылынан саңаран, өбүгөтин үгехин билеригер биһиги үлелиэхтээх биттенсеп. Онтон биһиги олонко лохпут сетиме, ол курдук, ого детсаттан сагалан, оскола, онна ыччакка, ботоскол культура кийне, онна текер жагастар, ытыгылар, колобурдаргар чаттар иитиге үлелен келлэх битти. Онон көмүскәмбит биһиги быйыл бу эркәйер гире программа сетимигер кирдибит. Оннотон уратылах. Биһиги бу үлелен келбит үлебитин ырытан, көрөн бараммыт, биһиги үлебитигер туох үчүгейдäгай өссө туох итагастäгай диен ырытар толкуйга кирди битсеп. Үчүгей биттен отети эппиппит курдук биһиги бары ситимнэһэн үлелэммит нехелиекпитигер сакалы тыыны киллерди бит. Ол курдук оголорбутун олонко педагогатынан ухуян үйрөтебит, уустарбыт, истенньяңнербит бары тагыстылар диетебит. Бир итагаспет билигин этеллер туохтен. Хакалы эйгени номну оңоран бараммыт биһиги огону иитебит диен тылтан таксыктаакпыт диенсеп, эркәйи эргири ирдебиле. Иитәчи диен тылы мэне тонманнык ол тылтан биһиги сайдыктаакпыт. Ол хен огобутун сайыннарабыт диен аны. Хеп бу өбүгебит үгехинен, өбүге тыыныгар, өбүге өйүгер сайыннарабыт. Олат эт хан болботок өй сана. Онна балан сакалы тыынынан сөп, колобура биһиги огобут аны балагана бу жетсаат сагаттан, жетсаакка кирен диннеттен олох төрүөгөттен диекергенге хаманныккыныктаактыр. Ого кыратык өйдүр болуоттан ого бэйетте көрөн үйренер кына. Олата олохтон үйренер кехини иин тарыктаакпыттен билигин бу эркәйи эргире программа бир самай улахан сыылы соруга.
Онан буланы биһиге сайдан жаны билген оголорбут биһигини көрө берененнер. Көрө берененнер салкы хетинник бәяләре сайдалларын оңостуктактыр. Биһиге осколага барарыгар огобутун бу үчүгейи көрөн үчүгейге беренер, кухаганы көрөн кухагантан калты барар гына олоктон көрө беренер огону итен тарыктакпыт ден. Те итинник. Онно үлелеһе сылжабыт, онно тоолихин олонко олокпут сетиме эмие каттан сөксүтүллен үлелехтах. Вера Никитичнаттан бу рутуркаттан оголорго даганы, ыччаттарга даганы олонкону үйрәтен келләгенди. Әлбәк огону уһуян. Ану маннык ыйтылакпын. Бу социальный сетимге манныктен информация тарганарди. Огону олонкого жугахатыман, олонкону ахтарыман, эн уһуячы киһи быһытнан манна хадак сыһаннаагыны туха тиляккыны. Тони тенистен бөгө биһиэхэ боллагана бу фольклорго уһуяачылар бэйбит бөлөх бүтүгэрими ырытыһыы бөгө хэпте. Онтон мин бэйэм токуйбынан маннык кырдьык саха тыла иччилээх диэн бары бэкке билебит. Саха тыла наһаа дерин исқоһоноох, суолталаах. Олхен оттон этинник жаакканаллара эме даганы сөп. Ол гынан баран оттон биһиги бу огону иитер үөретер дьоннор билер боллакпытти. Огого кайдак маны тирердери диэн сөп. Аны олонқа самай улахан ытык өйдө биле диэн туохти. Биһиги олонқоттон оголорбутун бу үрдүкү айылар курдук аханыгас буоларга. Бу бухатыр курдук эт каан өрттүнен сайдылаах көмүскес буоларга. Бу кере кыыс курдук кере буоларга. Бу иериме жиени иччилир төртөр огону төлкөлүр. Кыыс огону кыыс быһытынан ол огону ол быһытынан сайыннарга үлелир баллакпытти. Биһиги ого саадыгар колобура бу огону аахтарар бытыгар психолог эме үлелер. Сеп бу аллара дойду диен тугуй диенге колобура кихи олокко үрүн уанна кара. Үшүгөй уанна кухаган диен бар батта. Ого олок кыра эрдегиттен үрүңө караны быхара үшүгөй кухагана арары беренектер. Олонконнан хач өйдү göretер. Onu bu oğo bu cenkir uyulgatın kamsappak gına üreterdi. Bu kini bu isten bile oloktan ürenerin kurduk olonkottan üreneriger. Bihige ülele bitsep. Onu tolorollorugar naha onluk uyuhuyan dirinlik kirbekke oğo söptüğü kına tangammıt. Onu göretebit. Olihim bolan emin oğo olonkonu ağı soğtaq diyenge olok söpsöspöppün. Kini kaya söptüğü kına tirerdi. Oğo olonkotton üreneriger ülelehi bu tuğtağını sığha bolbadak. Biyaka uçuğunaydar bıttağını bu üye tuğara üleleyen kelliler, olonko kihini üreter diyen. Onun oğo olonkonu ağara sığha diyenge söpsöspöppüna. Мақтал болын, олыс интерехіне кәпсети болла, Вера Никитична, Галина Семеновна. Күнді көрәтчілер білеген керечәне оғы садын таланна құлхеттері оғылар бұд иетәтчілері Прокопий Дрехинскай бәжәлі жырыбына жырылыетті олың құтыттан бұхатардыны көрек қайын. Master
Keremez kutun. Ağız oluşağın kontaya dolular. Jırga kan deyitilen oğlağın öpte. İyele kağa mağını oğulları duyağın sağıttan digir toğut atta koyon gönlükten kaptan at ataktır ile. Oğlağın şörevde yürüde ahıda. Yüksek kutun tüm soğa kılan tutçakay tüm uğurluktan digir küstağın eyen kerden bekbide ile. İyele kağa boğaz kırgınları öpçülük kuşların aydağı rasmında tümmeğe tümdü beyler konuş görgeylerin tümdü dalbayların arangas mangkallardan ile babaylarından üstte jırgını jırgıttı janattarttır ötedi. Bu oğlak kız, üç onun diye sasla koğusağa ulaklıktan, jırgını jırgıttı, ubayından, Kira sırıstaklarından buluktak olan ispek, kabul kapsağın yanıklarına, kapsağaya gitbilir. Oto makalıcaklarına kapıl kayaklardı, tüdür düğe gösterdi. İki kurdu, jırgını jırgıtta, kuraba erdağısten, sütü sırayda, katan inilde, tüm soğular sarıkılan, kutaya bola, ulaklı dedi. Auletten, toyun jöllit buğadır, arlı toyun oğunyor, keremez hodu nemersin, dusturili beğendiger, tulluk sağa, doroba. Sarık ballara burgu doğu geldin yeter git, ordu doydu, ulay yurgar, olup söylüyoruz kevit, andı bağlıp koyun oğunyor, jörgök kutu nemersin, sırılma bol kızların, Muz budurgandaydı içinde, bir çok şarjağın oburgu, oran talan vardı. Toyon jölük buğadır, kuru koçoz kuzduk, yurda hakka boğlanlar. Ürün tığının örgüyönümü, koruy tılgın, kondoruy demek, üstü jürgön külükler, güven süttelere bir kurdukçay. Bu yaktıktan destek, müstellâğıyla günerden yanına. Arğalıktan tehilne, hangas sanalar, ayı kanın naktırar, nan minana kaskıttarın, akkastahan köylere yasatanlar. Eğer sizlere keli yüke olmadın, ara sizlere bana düğün keli yükeydedin. Sana arğam sangi batınlar, munçarana buradan batınlar. Ervey bütürlüğü, sargıbıt salalıyor. Toyan ubayından uğanlar sana uğanallah da minir minete. Hatan uğuğa kardastan kalın diriyte haydan kelbet. Toyan ubaybın doğru ustor ottura çıkıyan misardılar bığılar. Ölerin ögeydenler bığılar. Cet, ol hingini ir solu nirden biliyene gattiyenim yem. Tom solu tordan tohuvar diyen çubuyon. Uruy tuskol, gün uğut göregeye, ayı aymanın ayaradan, gün diyemeyim. Eter keskiller dolun, egelgedin, ilaçakçı ingeren, istesergeledi tuluy eren. Ölbükün sütbükün ürüyen, örgöydön gelengin, kisühü keskin çeçireder, orta doydu, olağın turgurdar. Hey! İyiliktin, dağılıktın, yedeliktin, kodanıktın, katoy kihide. Kayanay ugaydın, sardak solun sanırdan, kabulu soruy bıkkın, kabıttatan çakıyan. Toyan vay baran Allah katıncaktır, amı soyak beğenen kelbikte, bihirekten kıramın biz çupçur kadınlar, beles bilen. Tügem doydudur benyağa, allara acımın attağa, demir çokçurdan oburgu. Alcarkay arıllan adağıyın innine, sordok sodon suunağalı innine, toyan jöllut ubaybın tuz beytinen ağaloğuz. Acırı, bocuru, arcalı, yere tatay, altan teste karı çucak dağır, açıgı kan boğambaran, ayağıyım sıha bakın. Çağrılastığa bollargında, olsun duavaca bakkayın. Çaya hatay, abat kabacan, odağın baltıbın, elere gaydemir, bu bakbu da baruygar, toyanı baygın, tappadar bunda ballar tuda bahçay isteyen. Siyeri cihiyer harap dolayar, önerer öhüyenlidir bollakına. Yolun küskün toğdum, sordok kanın toğum. Örgöy talan ürgede, sargıcanı salın
болан, олық тұскул оңастын. Жебо, жебо, үн болан, үйереге көден, үйрінедім мүдін, өрүбі, үндіманы, бебейжемет, en keskillerin keskilgen, tölgölörün, tölgöğün, tönünler yekmet soğan. Олу сүжігей олонқоттон бұхатардыны көрін астыбыт. Студия бұтығар ылжытты кәлі Самсоновтар аттарынан хата сортос колатын директори ийтер үліға солбиятчы Роман Владиславович Обаюкин. Роман Владиславович оскола оғы жону кеңнік тұтан олырор кең егелі ақтарылты боларды. Бұл программа бір сүрін хайысқата олонқо ийтілер әйгеден. Оскола оғылырғар сақалы тыыны киллерерге тоқ үлі барары. Үтө күн болуқтын, оттон бихиге оскола бұл программа олығыран, оттон әрдеттен ете бұл олығын қолықпы сетімеден программа әрдеттен үлілен шө байты мүктерді, оттон бихиге күджік ұратывыт ден бұл атын қорат осколарыттан ұратывыт ден бихиге нехелекке олырывыт, тұғырер олырывыт, олығын бұлана қаятарданы бихиге сақалы тыыны келдерек тақпеттен бұл программаның ылсамы дүрлігі жебет, ол күрдік еті верні кедішіна мағрин әппеден күрдік бихиге бұйыл әркәйер кері программа проекқа керен үліліген әрәбет. Оннаттан сүрін сылбы сұрып бүттен бұл кәндекі бір еме аты Опсай республикада тәлілер оғылар бұт сақалы тыына мұны хүтәрігінна, хемелярігінна ден. Оннаттан бұл ден наушендік әттақтарына генетический код ден кейеға аттаныр. Қандық бар кейеға генетический кодтақ бұлықтақ, ол кодатын сақалы генетический код бұттын хүтеремәрілер бейгеме бәуі қықпытынан бұл тыыны қайы үліләген. Сөргіті хаты бұд. Ол кодотын бұл немені ұхуянлар үші бәйтекет үлілән сағалылар, оны ұтымнантын бейге бұл начальный кластарға ирдебіл өлелері келдер яқтақ бұд, оны білімнен өлелер бара туралылар. Ол кодық бұлана қайтада кластарынан бұл бастығы 200 класс, 400 класс туқ, бұл сақалы тыыны иден тұтан қалықтағын тағырықтақ бұтында бәхес тән 11-іске ері бұл қазбейді үйренәчі индивидуальный бәйтер программа барықтақтен. Мұны дағатан әттақпетін онтон бейге бұл корат осколары, сақалы тыыннағы осколар, тыллағы осколар әме түмсәммет опсай бірайы қоңыраныр әбет. Ол күдік бұл үге сәргирейен айы ғата инициативалан бейге бұл сақы осколар әме бұл барайеке керемет бұлан ылынны өсеп, оқыды бір тәрәхіметтен қолымтан ден бұл осколар қаз бейді класқа қолымтан оңырықтақ бұд, оныттан үлеләді өсеп. Хамай туға дейінтен бейге бәбіт бұл үлеләр біттен бұл гендерный класс ете оғылы бұдуар гыттар кластары, уатыр кластары ден келдері үлеләр бейт, анатағын ете тәрәхіннер, мұнқабытын, эти булка сыгынах баянай күрәхтәрин, эти уаттарга қолы барады. Оны кыргыттарга ме туспа тәрәхенер кыско, ден эти кыс сақа кыға қадды хажақтай, ол бұл әрке боларын бұғытығыр туғы хатықтағын, эти сатаболдары баратын әрдәтті манны еңерінен оны сөптіғ тәрәхенер гыдауд. Оны білігін сыл бұл сорық бүттен қаятаданы системна маннык нючылы таха анализтан мыт беги уже тоқа теддер маннык беги тәрәхенен арбаран сөпі білім бұлан өте әркәріге кері бітер уже системна барықтақ біттен. Онтон бұл программаға олонқо әтқан сайдыты ден қайысқа мия барды. Ол әме оскола оларын қабар. Онда тоқ үлі барыры қайда қолелігі дейін. Онта мана беги онтон оскола бу беги катас сере херигер бега оголого
нючелы такана сөптө удобный хереден бияка аттыбытыр бу дышии бар, ДДТ бар, антахан дүсша бар, оны бутан бу клуб бар булади. Оны бу дүшшаны гытта эткан сайдытыгар үлелехи бара турар. Окудуттан биһиге скола осай физкультура учталлары уроктарынан ыгытар бәбі сексила бу бабахта дүшшалар булана эти мастардыгытынан, эти тусту тугунан жертамы күрахтыгилери гытабыт. Аны тахана тонеме бәбит национальный видом спорта ме күрахтыгилер бараллар ден айтяппын бар. Отон биһиге бу анализтан көдөппүнө дүшшага бахпайга хаҗар. Эти аны тахана эти үнкүгө ме токка бахага хаҗар бу катас хатыр батын телетеби бар аттыбыда тураллар олehen эти оглого удобная эти түтнәне. Роман Владиславович мактал болон бияка бүгүнгү бери битигер ылжытабы кытыгар. Тыл бары бастыңа сүмәте фольклорга олонкого бар. Тускул культура кине республика арас муннуктарыттан бир эйге голалир үеләннәхтер битин кытта ыкса сибәстәһбит. Ол курдук Мойтохонова Айталина Сахайта үеһә бүлүлүһүн кентиктәге ого искусствотын жетин уһуячыта бу бериге анан устубут видеотын көрөхәйин. Катасын хәдеген олохтоохторо. Мен атым Мойтохонова Айталина Михайловна Сахайта ден. Үһәблүтәгә Николай Иванович Байлохов атынан Огыз Кустова скотын ихнен үлелдер, олонқы скотын сылаячыттавыны аптара болабын. 2000 жылдан бу үһәблүтәгә Огыз Кустова скотыгар фольклорны эдленне арен үлелетебин. Онна 2014 жылдан олонқы скоты ден бу республикага амбыстыкыннан бәм авторская программаларынан осколар арен үлелиларыбын. Бүгүн мене яққа бу Тускул культура кинин көрдөһүтүнөн олонко олокпу сетибеден хачугай проектын үлегилер эдиттер. Наха бихиретим, наха сөбүлетим. Онна Валентин Азатович Чепалов көрдөһүтүнөн же бүгүн мене яка олонкону кайдах огого үйрөтерим туһунан дехяка кылгас мастер-класспын көрөгүтерин арабын. Онтон олонко ден биһиги хаме сүдү айымныбык болар. Олонко тылын өһүн хидили актакка, олонко тылын ырыттакка, олус үшүгей каннык багарар тоюкка да болдун, охукайга да болдун. Бу каннык багар түгенге тыл хаппаһын. Оларда сака кихите утары аяр импровизация тыгар, сытыры туруру литерацияга, охукайбыт сүйөкка рахсар тетимигер, бары тыгар туханык көһөп. Ол курдук мен бәйем методика бунан, мен бәйем ченчейен көрүбүнөн, оголорбун кайда жырыктыр бунан, бүгүн эяка кылгастык баарбын көңүлләй. Мен бүгүн эяка бу олонко олуктарын охуакайга тоюкка кайдак туттуокко хөбиден ол нематын кылгастык кепсим. Бу охуакайы охонун үңкүтүн тоюгун бу куйбакка вертилектах тустугунан. Ол курдук бастыкыннан болукта бияка кохона, кохонга хамылыкон болгомду уруктакпыт. Колобур охуакайчык кихи кохона олата этер тула өһө барда уусуран боллагына, сытыры турура литерацияны толору туханар боллагына, кине үңкүтүн тетиме бу тетимин тутара хамы хөпкө барар хөп, олата кине ол 2 өттүнен улахан болгомтотун үңкүтүгөр туруруктак. Аны бу үңкүбүтүгөр баны улус егер оннагат улус нехилектери нехигер тус-туспа болар. Аны бонан же биһиги диалект тибит. Олар мен бәм ханаба бәм чинчиен көрүбүнен кас бидди кихи айылгаты кине кайдак айбытынан оннук камыктак. Олата кине бәйәте бу кохонун кытта үңкүтүн тетимин теңге тутуктак. Олата кас бидди кихи кайдак камын багарарынан кинеха кайда нучылык тахабили удобнайынан онун туттуктак каптыкта оны камыктак. Онтун үскө же тоюга келет. Олата ырыатта кайдак толоруллара. Кас бидди кихи бәйәтин камсыныытын кытта сөптү бэхеннерен колаха кайдак таксарынан оннук айылгатын күүгер итегайидиттен тутулуктунан оннук барыктак. Ота мен ханабар хамылыгы болгомду кохону оны үңкүтүн кытта тоюга бурабалата хуак тяханыбын. Өтүмен бәм ханабар. Жау курдук бүгүн мене яга лоқан болгомдонун кохонго урабын. Колобур бу охукайдыр охукай эхекайдыр эхекайден охукай сагалыр бытыр бе охукай бит сетте сүйөк караксыкта. Манна агыс ту 6 ту 9 ту 10 ту бола кыга хуак. Ога амаңна юректерге бете лоқан ки аманна жырыктанарга каянтаганы сетте сүйөк тутуукта. Бу сетте сүйөк бүтүгөр төттө камыктакпыт. Очогуна тетимбитин ыктыбаппыт, манна ыгыллыбат түһүрге битсе. Жам
Қолабыр болынан бігі оғы қайбыт хағаланы тыгар кири чаха ден болуқтар, сүрін чаха оларда бігі бұ туық туғынан оғы қайдырбыт тематтар, қолабыр сайын туғынан оғы қайдырбытту, кемері юбилейгер хыджабытту, туғыры брахыннегер хыджабытту, ол темата кәлер. Онтан қаян дағаны үйәхе көтітүләк болуқтар. Онтан осқы yoқтақпын, көйтен мәжіммін хаттан баран бар баппын, оны түміктәк, қаян дағаны оғы қайбын түміктәқтәқпін. Бу оғы қайға бұра боларылары тұтуғабын мен оғылары өйәттәппір. Онатыны туалы тұтыспаппын. Жаны білген бұ қартыны көрәбіт. Бу қартынаға сайын көстер. Хамай бұ қартынаға ұлақын болғымда күнге тұрар. Тойдақанын бұ қартыны ұлақының арын бардың күн бағалабыд. Аныманды көрім бұ бұлыттақ. Жан оғы қайы бардың сқемандан ағылықтақ бісі. Амай улахан болғамтыны сайын ден қолыбыр теманалары боллақ бұдына бейяққа күн хамы улахан болғамтылықта күн ғылыттағына бейге бұ тоқ бар сілбет оппыт, үйнәйі бет оппыт, маспыт барыта күнтен тұтылықта. Онан жа бұ күнтен сағалан бұ орты дойду күні уота сылыттан бұ сілбет оппыт сылый бұдын. Тұғынан о кәнеттен жа атын кредиталарығар бұ бұлыттарға ең барықтақпыд. Барытын схемалан оңыран тұчан кәхектақпыд. Ана бұ оғайым тылын қантын лабын еден. Мен бүгін әйяққа Кирилл Никонович Никифоров қабытта берген олон қотыттан кырлыскуй білемнәдім. Қолыр бұ оян тақсыр күннәқ, күндәл мағал күннәқ, ити куястығыннақ, әти қаны ағар, әрәлі рас алғынна, бұ барта олон қотылы. Жамандығылан көребет, бұ олон қобытын сүйе қарабық бұт арай барыта алты бет, арай бұ әрәлер рас алғыннақтың хәтті бет. Оны барта ондағаны ағыз тоғыз. Бұ бейгі хоғай бұтыр, отой сөп түбәспәт. Олығын жам, ұлды бұт онна бидді сүйе ғой әбен беребет. Манны қолы бұр бұ алты сүйеқтәк болғанын бейгі хоғай бұтығар сәтті сүйеқтнады болғаны көрің бұ. Ойын тақсар күннердәк, күндәл маған күннердәк. Ити күрдік, әті қанарияр, бұ тұтуық барды. Бұ хәтті сүйеққа барытын арарды бұтты. Аны бұ әрәлі ұрас салғыннақты, чәген ұрас салғыннақты неме ұлырдан берек қойап. Олата қандық бағарар олон қотылынан баран, бәбіт көрі бүтінен бұ хәтті сүйеқ қарарымыд, оғай бұттылын жөшүйеқтақ бұд. Жанмадына күз жүрая бұ қатыр. Ағыз асын қалыңна, қара бұғар қаппақтақ, тоғыз асын қалыңна, туран бор үрітті. Жа бұ, бейгі тұғы кәпсәтті біді, бұғыл күма бұ сир дойды тұғынан кәпсәтті біді. Бұ мантық бұтығар, аны қалан көрі біт. Әнна бұ сүйеқ бүтігер, қолы бір сөпті бәспәт тұлдарын әмия маннық араран берді бет. Жа, қара бор қаппақтақ, бейяқа алты сүйеқтәк, манна бір дұрғаны бән бердіқ бітіне, хәтті сүйеқ болан қалам. Қара бора қаппақтақ. Мана туран бор үріттәк, туран бора үріттәк, сәтті асын қалыннақ, аны банна бұ, кығыл күмақ арыңалақ, ағыз сүйеқ болан қалды. Жабы ағыз сүйеқ бүтігер бігіге олардан бере бит. Орта тұру дойду қайдақ көстүйтері бардым бұ манны қолы бұр бұ көстү, орта дойду бұ дойдутын туғын көстүйтін олан қотылықтан қайдақ бағарыламмыд үтімнік сүйеқтерге олардан бере бит. Мана сөбейді болғамдылан көрек қайын. Қолы кығыл күмақ арыңалақ денді. Мана қайдақ бағары олардан берек қойып бұ манна. Қолы бұр кығыл күмақ тоқчақ қойып мана бәғыттық күддан тахарағыд. Фантазилан тахарағыд сәтіндер әттәққа. Аны болағынан қолы бұр бұ мандығылан көлебітті қолы бұр бұ садырыннақ күмістақ ден тұл барды. Бейяқа манна болағынан тоқча барды самал күміс садырыннан арден. Оны бейге ұлы бұд, оны бұ садырыннақ күмістақ ден беді. Ити күрдік қаннық бағарар олон қатылын бұ арыналақты ден күрдікқа кеге бұ күмақ қайдақ боларик. Ол тұғын бардың бұ сәтті сүйеққа бардың арарамыд. Бұ ағыз сүйеғі көғыреттен мантын бей сүйеғі ұламмыд. Төхі бағарар қойуыны әтчіліққа хөптен менехияққа сүбелеқпен бағарабын. Аныманналан көрөбіт бұ араға сары чалбараңнанар үттәқ сүйеге сүдірінненер ден хөп, әме тоғыз сүйеқ. Оны болланы мен манныламын чалбараңна арылақ ден ұлырдан бердім. Ити күрдік олон қытылын кеге ұрытан,
оголго даганы улаханды кихияка толору туханыакка сөп. Ахайты курдук биһиги бири дэлээхпитигер биһиэха быһы эфирга үһэблүтэн тахсыбыт Сахайта Мойтахоновага биһи макталбытын тердебит. Онноттон салгы эмиэ тэҥҥэ ити курдук үлэлэхиэхпиттен иники булааңыннарга киллэриэхпиттен бигергетебит сөп. Жер халгы күндө даготтор биһиги баран иһебит, биһиги бүгүнгү бирибит 200 түһүмэгар кииребит. Ол курдук сетинне ый отут күнэ биһиги республикаты бытыгар Хохоралах тыстах, комогой тыллах, комус күнүнен билдибите. Онтон бу комус күнө биһиги республика бытыгар 2-11 сылтан биһиги комус күнүн белетибит. Жere онон сирдетеммет биһиги бүгүнгү студия бытыгар ылжыппытын билихинеряхпытын багарабыт. Биһиха бүгүн келен олорор Александр Зиновьевич Терентьев, Айгынус. Жere Александр бахалыста микрофону ыл, онна отон саха жона болар быт быһытынан кимтен кинне кантан ханнак ки боларгын бахалыста биһи көрөтчүлөр битигер билһиннер эре. Кекенен болтун күндө көрөчүлөр. Табем аммал уһуттан хатагай нехалегеттен төрөттаакпын аңарым. Оннос колум тебидим. Ата ием хатас, төрөттаак хатас. Онно тиен ушталан күрдөн чагы ушталата. Бәямыттан темир уғыр 2 холттан олсан хағалаудым. Университетке өрін әжемін, ол күдік бұяқ аңыран сағалаудым. Онтан сыя байытын сайдан директорнан дейбік кілгі. Білеген ұттан Қамысқа отақ бұяққа. Бұяғынан сүрінден жәрттінамын. Ата қамығы ме жон үлестіған еме оңырабын. Олғанлық акасты атағапын. Атағыттың мен саға әрін темір ұстарын темсуетін бір далараушы директоры болабын. Onun temir uğustarıgar toxtiyaqavi teme bir tutaq yediyaqab. Tabi jom bete bolu. Öğrenci bir sehnere götük. Onna uğus iletetten kamus anguruta olsaynan uğustuk yaraqan havas bolar. Öğrenci bağaya xaları kamus günüger kamus uğustarın hem ağadıraqın barabın. Bağır körelleri bolu. Bağaya xaları şey Beli şu hüddağ tarafın bonastı. Onun bara bildiğinde yöre kötü hüccar bulaqtağıdır. O kurduk bu bihigi studiya bıtıgar bar kolubara bu manlık Alexander Bahalıs dedi. Kepsere toqtan qayta qoğuğulları, bastan qoğuğulları. Qomus da rastan oğurlar. Qomus üstüre. Kolubara. Temin balana oqsan oğurabın. Bardan toqtan diaqavi. Bu kolubara bu saqa temire balgu temirden bolur. Bäbit uharan bulungulu uharan labıt. Bu man tutan kuraqara. Bu sürdaq yaraxan. O bay yandaqti bu temiri barıtın. Ata bu temiri oqqa bolodi. Ullaran taptayanda. Oqson ellan oğrabıt. Tete bir bulungu tuğulu hamı bulungu nimata. Ondan bilgen bulana toqtan oğrulur bara buluqattan. Sigiyi timirten jenatarar. Ondan emen oğrulur toqurutan yeğan. Ondan emen oğrulur. Ondan jebenibet timirten emen oğrulur. Ondan bilin saydi xumus ötüdür hüddağın barda. Anda düdağını biliner bolla. Ondan oynaçılabıt da şöydür. Virtuostar yine baktar. Elbani heller hılayı. Ondan xumus tağını ustara haydan heller. Doğayıdır virtuostarüşüy xumus kanadiyer bolan heller. Neyden bile ustar eme haydan heller tenge. Ondan xumuhu barı tenge ürdük tağına taharda üttiye kanada.
Вот мен хана бар холора биге бу саха жона саха болар бытынан кыз бидди ки яха хомустак болохтак дияныбын онна хому хатыр болохтак да холора те тас дойдуга аңин бардак бытына холора саха херттен жаган до детактарына комуз варган ден налбак ки билер битти оны холора тыгатан да көрдөкүнө кадара кен туттаган ди Хомунта дорогон быһытнан холора хомун олох түн булынгыттан келлагади. Анан холора же сүлөрбәккә иҗә җыпыт холора же биге әбегеле бидер. Мактаны ханада. Анан холора күн бүйүнгәнгәле җекалан йөрәтен уһуян устар бидер эме, кыҗас устар бидер эме мактал холора. Уһуя җалларгар мен холора амма хатагайгар. Учуталым Скрябин Алексей Петрович народ мастера уһуй бута. Бастыгатын 2011 еллакка. Антон атати оңорон болбутум. Камуу. Хүддах устук. Каддака ходуку кудук. Антон буланы биле музыкальный инструмент булады. Аны биле тыгын табыхыннады. Холор кени яхам хомуска мен холор үрдүк биле ыры кенигер курдук. Үрдүкү тоон, аллараңы тоон эмеден. Ажахайн араксар битти. Араксалар. Хүддах араксалар онда биле Аннюр виртуостар иннер хүддах биле бәйләр әсепте бәһәр теге талаллар онна. Холора мияга маннык тестахна да дин әтәләр холора уска ан буланы уһун эме анны эме хатыр булыннады. Холора. Мәне булындан алты ваттыннан те хата дан хомус биттем. Онны кеме оңорлар мага хәңге ме туттыралар була. Сагалачылар иннер. Антон опытах международный класстах устар холора онны каналдар. Холора бәм наханнык билиләк ус удакны хомуска. Мен буланы буякка сүрүндән жертнам. Атак хамуху мене ари намга хостестах булар. Аны холора үксүнтә токтырлалар. Эрҗоннар инде. Ото оголорган анден оңоргонду. Оголорган анден хамнастыллах кана орауна. Бу менне бе айгынус биле комуң тотар интен кытыгатан итиндерен көрөбөт тахайдак жадыста густа. Бу уланы жебинен беттимитен оглут. Комуш барата тыла йene барата жебинен беттимитен. Анен тари атын тестак тия кай. Жара истен көрөк кайыңара. Üçey hürdä üçey bätestaqti. Aha. Oyun bir bana kadar bile ıllılar garingen bile ki tuğay garangda hadi halaq kurduk bolaçı batadi. Kadar onu kalera ki hemen uyulgatın tarihin ılar debek kurduk. Ondan bu aygın usten di. Bu ata hayda halımıkkınay, qahanalımıkkınay. Tuğ sol manlık kini isi higer ki daqana tuğten bile ettaqana nuçalı taqana smysl lağay. Soltalağay. Soltalağay. Атын айгын ден аты 2009 болоча. Уже унупун. Терстен биле айы юраган юрдер жас барыта, это жас кене иңер биде. Айы жетер хыржыпыр. Бәм нучыла атак хидемде. Александр демен, анан биле кибипер сахалатын якынна деген сахатын бәте таламбаран айгын бол дейді. Аны наха біле ылыммака жебдім. Наха білетін әйтақтарын әрет әтәшімін. Антон уст ден тыл әме мәні кәлбетаға әне бұланы ламтуғаға ойын бар. Кене бітәлі Никипоровтен. Кене бұланы қаяуды еңер біті. Уст бол бұққын. Onun bəğən ustdən ətin yaxın nada deyibdi. Açağına ağın ahıllı əsə haydən deyibdi. Orayın aygın ustdən qolbayız bidim. Ondan aygın ustdən taxan qəbidi. Ondan neti əppitlərin kurduk aygın ustdən ılımkın kənтен bəğən bileti əhinlərgetindən solun aralındadı. Ondan hin aralında bağlaq. Əsə dağına hayda Ondan Россиятан dağını, Ahmedüttan dağını sakaslar kələrlər. Anan ete tütüver
хаябатын быһалах. Ота ити хакастар келелер ден онтон бии көрәчтер бит киме бите эйяха сакас берәргиннагы кайдак таксаллары, кайдак айгын булаллары. Ата айгын уус диэн инстаграмга хуйдактарына булаллар. Аха, уны бияха бу чөбә туахатар ди. Инстаграм, Визитка. фейсбук, уна Ага, бу маны тикток. баһалыста Тиктокка наха көрүн. отах канан баран кара агаяк видеолар балар. Аха. Сөп, өсө бияха булана Александр бу ха чөй колбука галан турар. Бу колбука быдыгар көрүнөрө сүрдө чүгей бу. Эксклюзивный соғытақ болу де. Күпті хетар. Бу барда раскаты үрін көміс күрдік көрөбін демен. Үрін көміс, аха. Аха. Бу туғынан бағалысты. Айсен Сабинов ден ювелир ол бар. Саха жабелери ден инстаграмга ме хаятагатына болу оқытын сөп. Кейіне кітті хан ағам бұппыт. Анан бұл кіттігі сөйле. Мен қалар ювелирнай тоққа біле көңілін нады, біле сереброға. Олеген ювелири кітті хан. Сертификатта хинден боллади олады. Бу барда мен оқсаның оңолу толық көстірді бу. Эти ва жабини беттимир. Аха. Эми оқсон оңолу битти. Бу Бу хайдар маны көрдүк бу оқсон оңолу бут бу эбет бу чөбә бәте туспа белеләк курдук болар ди. Туспа белеләк курдук болар. Аха. Чачуян алан кебис бетахана. Маны баха көрдөрөккә. Бу көрдүк. Наа чөйди кыз оготора тагына истеңнен кихиха беле хурарга да сүддәгә чөй бөрүн көмөнөн оңолу бут кыпты. Кыз битти чөйсәһин бия бирбеле хурарга. Сыңактер яркаталар быгалак. Бу араската биле выставочный топ үле быгалак. Выставка ватын келиде. Ата жина атыланар. Чүгей бар кеме бит ылын багардагана айгынуска такса жаккытын сөп өссө бие каманна бар айгынус эппетен көрдү билбейм биле маханан сагалабытың дебитиңди. Быханан. Ата бу булана ме ари ураты хос бухак. Ahorun biçigin gördüğün mandık bile kizatağa şeydevit açağına mı o YouTube biçige taksır. Bu timir o YouTube biçige. Sakat timirin o YouTube biçige. Di onto bu sakat timirden kaydak kantın bulalları. Hatta bu uharan labıt bu balgo timiri labıt bastan. Ondan da ellenen kayan bu anlık. Onu bu ucur kay bolu di. Ondan da kadın ucur kaya. Kadın ucur kaya ne mekör dürge sürdü gırhan bolat di. Gırhan ha. Мәне göstebet di. Вот, ити көрдүк. Бу мандыкабыт мен хачы сувенирный манны копполак болар. Кеме ме хакас берекытын багарар болакытына бу манны баалыста. Такса хачакытын сөп бу номера Инстаграма барда сүрдагы чөйдүк сурулла хаджар. Барда оңголлан бу манны подарочный упаковкаларда берилер бит. Онна бу кагаме сүрдагы чөгейди бакыт кейне. Аха. Сөп. Оты бу комус путугар төннөр эбип боллак битне эн бең тө колора кобуста ген детчилер ду. Комуста детчилер аха. Терехиннерге ген Тон наха терехиннерге оны кытта да профессиональный оня чогдак булганды. Атак икките аму херер техран турабын. Грецияга уна Турцияга. Эсе тока эмети хапдеп. Кимете. Вифлеемден город барды. Палестина. Анна мети хапдеп. Анан ти үстө дуга техран турабын. Бу кому. Бу жокомус. Ода бу бәгә иминной. Тон бәбәр ден амбут кому. Онтон төһәл бак кому хоңордон колора бәгә мандык агын көрдүк куна. Наха бәү. Аяк. Хүбәчә им булача. Осай. Төмин билер бинен мәне колора тимир бу ухарачылар комуска элбаккия хаябат ди. Нагырхан оңрога гырхан инструмент дилер. Атын биле туга кине настройкада биле музыкальный инструмент булан настройкадан хати ханнады. Биле техен биле үрдүк намага кайын кине хати болу ханнады. Анан биле ари устук огос. Мәне уз хаябат. Аха. Ол көрдүк колора бии катаспыт сиригер бу комуху андай дугатар виртуоз хомушуттар, импровизатор хомушуттар балар. Ол көрдүк Ким Александрович Борисов, кини виртуоз хомушут болар.
Николай Евсеевич Жирков, кене импровизатор окумушут бу сыя тардыга именно ди традиционный комустарды наха колор бир республика быткар бихеринер, оны олондука кене бир мастер болар хеп, оны бу биге олор бутун комуска ухуячы, катас ого искусствотын жетин комус ухуячы Зинаида Николаевна Конечникова болар. Ине ден тураман колбар айгын ус бүгүн биһи бери битигер келен ылжыттабыккар эйяха мактанабыт, өсө даганы соолун арыллан. Аха, өсө да кеңи турар, оны биһи тәрәһеннәр битигер келен кыттар, жабилдибит көрдүбүт, хаятыр даганы ыңырыакпыт. Онна олагана бәһә болбут, комус күнүнен бука барыгытын республика бут олоктоохторун әгәрделибит. Әгәрдей. Аха, жere күндү дагыттар билген асалгы барабыт, ол курдук биһиги бүгүн көбихи көрәчілер бітігер білігінер яқпетен бағарабыт бұйыл бігі иккес төгілін многогранность якутской зимыден куяр нөңі республиканскай күрәқпет түмігін білігінер яқпетен бағарабыт. Ол күрдік бігі бұл күрәқпет республика тағымнақ аты бігергетен 2 сылын ұтылар сәп. Онна бұл күрәқпетегер сәтті аңынал номинациянан ұтылар. Ол күрдік үнкі, ұры, қоған, ұрығой, туақ мода, сақатан хантигәтчілерін кені арас сылайы, арастан бейге номинациялары ме олырыта бұд. Ол күрдік бұл көрәқпет сәтіне ұй 10 күніттен, маңнаги күніттен сәтіне ұй 5 күнігер дері болды. Онтын бейге журилар бұд сүрдәғі чүгейді күліләтілер. Эфирнан туханаммыт биһиги журилар бытыгар биһини кыттөлөлөһөр оны тоқ бар бары кыттаачылар бытыгар дирин мактал бытын тердебит. Же онна мен боллагана декоративно-прикладное искусство түмүгүн билиннер яктын багарабын ол курдук быйыл опсая биһен алты хаяпка кирде меңе хаңаластан бүлүттен өлөхметтен намтан аны бартан юрбаттан топпоттан юха бүлүттен усалдантан алиньоктан амматтан чурапчыттан катастан тулагыттан өлөхмө мирней жокускай кораттарттан Сеп, жере түмүгүн нучалы этем, тоғдетерген бияхан нучалы кыттачыбыт әме сүрдәқ әлбәқ. Бу көрәк бітігер возрастной категорияларынан араран кытынныбыт ол күрдік. От 4 до 6 лет лауреаты первой степени. Солнечные лучики, город Якутск, лауреат первой степени. Лауреаты первой степени Степанов Айцин, Вилюйский Илус. Лауреат второй степени Аделина Яковлева, город Якутск, Кристина Маркова, Табагинский детский сад, Мегино-Кангаласский улус, Макарова Диана, Мегино-Кангаласский улус, Герасимова Аина, лауреат 3 степени, Аргунова Анита, лауреат 3 степени и Алексеева Милена, лауреат 3 степени, Вилюйский улус. От 7 до 10 лет лауреатами первой степени стали Николаева Айлита, Вилюйский улус, Григорьев Кеша, Вилюйский улус, группа учащихся 4 А, 4 Б класса, город Алекминск, лауреат второй степени, вот эта группа, и еще Диана Колесник, село Хатасы, Маркова Эльмира, Итыккөл, Татинский улус, лауреаты 3 степени Гоголев Герман, Чурапчинский улус. Дальше возрастная категория от 11 до 14 лет. Лауреатом первой степени стали Чуприна Лидия и Чуприна Альбина. Поселок Урюнхая, Анабарский улус. Перетертова Ангелина, село Намсы. Лауреатами второй степени стали Туприна Екатерина, Мажарова Сахаяна, Туприна София, Туприна Аяна, лауреат Анабарский улус, Туприна Аина у нас лауреат 3 степени. Дальше Андросова Эльмира, Заровняева Сахая, они лауреаты 3 степени, Анабарский улус. Дальше лауреат 3 степени Ираскумова Амелия, Петрова Алена, село Хатасы. Возрастная категория от 15 до 20 лет. Тут лауреат второй степени становится Протопопова Мария. В возрастной категории от 20 до 30 лет лауреатом первой степени становится Сидоров Петр Петрович, Усть-Алданский улус. И лауреатом второй степени становится Егорова Марина, Алекминская детская школа искусств. В возрастной категории от 30 до 50 лет лауреатом второй степени становится Полянская Ирина Анатольевна, город Мирный, и Келина Ирина, Тампонский
улус. И лауреатом третьей степени в этой возрастной категории становится Валерия Попова, поселок Юрюнхая, Анабарский улус. В возрастной категории от 50 и выше лауреатом первой степени становится Афанасьева Светлана Прокопьевна, Вилюйский улус. Лауреатом второй степени становится Валентина Михайлова, село Хатасы. И Майоров Сергей Захарович, Чурапчинский улус. Лауреатом третьей степени становится Михайлова Ульяна Майродовна. И в этой же категории лауреатом первой степени становится Василий Николаевич Сидоров, Тампонский улус. Вот это результаты декоративно-прикладного искусства. Дальше идем. Результаты номинации «Фотоискусство». Победителями становятся в возрастной категории от 4 до 6 лет Попова Аеллана, Верхневилюйский улус, лауреат первой степени, лауреатом второй степени Кочкина Регина, поселок Чакурдах, лауреатом третьей степени становится Алексеева Милена, Вилюйский улус. Возрастная категория от 7 до 10 лет. Лауреатом первой степени становится Бурцев Артемий, Чурапчинский улус. Лауреатом второй степени становится Слепцова Алиса, Чурапчинский улус. И лауреатом третьей степени становится Александра Федорова, Верхневилюйский улус. Возрастная категория от 11 до 14 лет. Лауреатом первой степени становится Айсын Антонов, Момский улус. Лауреатом второй степени становится Денис Тимин, Момский улус. Лауреатом третьей степени становится Сивцев Эрчи, Амгинский улус. Возрастная категория от 15 до 20 лет. Лауреатом первой степени становится Дарина Сивцева. В возрастной категории от 20 до 30 лет лауреатом первой степени становится Анастасия Павлова, Хангаласский улус. И в возрастной категории от 30 до 50 лет лауреатом первой степени становится Любовь Плюхова, Среднеколымский улус. Лауреатом второй степени становится Наталья Климовская, город Якутск. Лауреатом третьей степени становится Светлана Акулова, город Якутск. И возрастная категория от 50 и старше лауреатом первой степени становится Тикиянова Жоржетта, горный улус. Лауреатом второй степени становится Елизавета Иванова, Анабарский улус. Лауреатом третьей степени становится Альбина Винокурова, Среднеколымский улус. В номинации «Красота зимней одежды». Номинация «Классическая национальная одежда» лауреатом первой степени становится Галина Гаврильевна Нестерева, Хангаласский улус. Лауреатом первой степени становится Галя Евдокимова. В номинации «Стилизованные костюмы» дипломом первой степени награждается Итигелева Татьяна Дмитриевна, Аймяконский улус. В номинации и дипломом первой степени награждается Семенова Нюргиана Егоровна. Она является руководителем, и ее воспитанники Аина Борисова, Анжелика Бочкарева, Карина Соловьева, Алена Местникова и Нарьяна Петрова. Дипломом первой степени награждается команда Аймяконского улуса детской школы искусств, Тамторской детской школы искусств, руководителей Татьяна Сивцева и Оксана Дяглева. Дипломом первой степени награждается Лилия Евгеньевна Попова. И в номинации «Аксессуары зимней одежды» лауреатом первой степени становится Валентина Михайлова, село Хатасы, и лауреатом первой степени возрастной категории от 15 до 20 лет становится Савина Виктория, Намский улус. В номинации «Авторское произведение среди взрослых» лауреатом первой степени становится Инна Евстафьева, воспитанница детского сада номер 43 города Якутска. Лауреатом второй степени Валентина Михайлова, село Хатасы. Лауреатом третьей степени Надежда Лиханова, село Качекац, Хангаласского улуса. В школьной возрастной категории первое место у нас занимает Вероника Батурина, микрорайон Марха. Второе место Вика Иванова, горный улус. И третье место занимает Инесса Белолюбская, город Якутск. В номинации «Кескиллях Аярталан» обладателем этой номинации становится Саина Унарова, город Якутск. И в детской возрастной категории первое место у нас занимает София Шарина, Майнский детский сад, Борисова Торий, Майнский детский сад. И третье место у нас Кычкин Матвей, тоже Майнский детский сад. И в номинации «Кескеллях Аярталан» победителем у нас становится Стручкова Кюнней Мегина, Кангаласский улус.
Мы поздравляем наших победителей и благодарим руководителей наших участников. Ага, дальше я приглашаю свою коллегу для ознакомления в номинации «Танцевальное творчество» и «Вокальное искусство». Дорогие друзья, разрешите представить победителей номинации «Вокал». В этом году приняло участие 207 участников из Аймяконского, Среднеколымского, Анабарского, Верхнеколымского, Тампонского, Верхневилюйского, Сунтарского, Горного, Чурапчинского, Хангаласского, Мегина, Кангаласского, Нюрбинского, Усть-Алданского улусов. Также приняли участие участники из поселка Жатай, села Хатасы, села Капитоновка, города Нерюнгри, города Покровск и города Якутска. Итак, начинаем. Дошкольная возрастная категория – это возраст от 4 до 6 лет. Малые формы – дуэт, трио, квартет. Лауреатом первой степени становится дуэт Григорьев Миша и Александрова Амелия. Город Якутск. Руководитель Кычкина Лена Семеновна. Лауреатом первой степени становится дуэт Наговицын Нюргун Потапова Гелиана. Город Якутск. Руководитель Тартыева Степанида. Лауреатом второй степени становится квартет Имылар Мегина Кангаласский улус село Майя. Руководитель Парасковья Пенигина. Лауреат второй степени дуэт сестры Луковцевы Анжелика и Аделина. Город Якутск. Руководитель Ракитина Елена Юрьевна. Лауреатом третьей степени становится дуэт Чемезов Кирилл Иванова Айта. Руководитель Вензель Феодосия, город Якутск. Лауреатом третьей степени также становится дуэт Байдам и Эрчим Босиковы, Аймяконский улус. Руководитель Надежда Босикова. Вокальные коллективы дошкольной возрастной категории. Лауреатом первой степени становится вокальный ансамбль Кюнчаня, детский сад Керечаня, села Хатасы, руководитель Галина Ксенофонтова. Лауреатом первой степени становится вокальный ансамбль «Звездочки», Верхневилюйский улус, руководитель Валентина Ким. Лауреатом первой степени становится вокальный ансамбль мальчиков детского сада Академии детства, руководитель Розалия Спиридонова. Лауреатом первой степени становится вокальный ансамбль «Журавушка», город Якутск, руководитель Степанида Тартыева. Лауреатом второй степени стали вокальный ансамбль «Созвездие», Усть-Алданский улус, руководитель Диана Павлова. Лауреатом второй степени стали вокальный ансамбль «Мечарь», детский сад села Хатасы, руководитель Галина Ксенофонтова. Лауреатом второй степени стали вокальный ансамбль «Кюлюмчаня», город Якутск, руководитель Роза Спиридонова. Лауреатом третьей степени становится вокальный ансамбль «Кулунчук», село Хатасы, руководитель Галина Ксенофонтова. Дипломантами стали вокальный ансамбль «Кенчери», детский сад Керечаня, село Хатасы, руководитель Галина Ксенофонтова. И также стал дипломантом вокальный ансамбль «Кескиль», детский сад Керечаня, село Хатасы, Галина Ксенофонтова. Сольное исполнение в дошкольной возрастной категории. Лауреатом первой степени стали Бочкарева Кыдана, Усть-Алданский улус, руководитель Августина Индеева. Лауреатом первой степени стал Местников Максим, село Хатасы, руководитель Галина Ксенофонтова. Лауреатом первой степени стала Литовченко Ксюша, поселок Жатай, руководитель Лена Бровина. Лауреатом первой степени становится Чемырова Айсана, детский сад села Хатасы, руководитель Галина Ксенофонтова. Лауреатом первой степени становится Ларионова Нарьяна, детский сад села Хатасы, руководитель Галина Ксенофонтова. Лауреатом второй степени становится Степанова Валерия, Мегина Кангаласский улус, руководитель Андреева Наталья.
Лауреатом второй степени становится Ксенофонтова Аиша, город Якутск, руководитель Феодосия Вензель. Лауреатом второй степени становится Айнара Слепцова, детский сад села Хатасы, руководитель Галина Ксенофонтова. Лауреатом третьей степени становится Дорофеев Айтал, город Якутск, руководитель Степанида Тартыева. Лауреатом третьей степени также становится Макаров Никита, Мегина Кангаласский улус, руководитель Наталья Андреева. Лауреатом третьей степени становится Иванова Мальвина, город Якутск, руководитель Феодосия Вензель. Лауреатом третьей степени также становится Иванова Элина, Нюрбинский район, руководитель Александра Савинова. Дипломантами стали Савина Анжела, город Якутск, руководитель Роза Спиридонова. Сивцева Жанна, город Якутск, руководитель Феодосия Вензель. Апсалихова Алина, город Якутск, руководитель Феодосия Вензель. Афанасьев Талбан, Хангаласский улус, руководитель Ирина Тимофеева. Денисюк Ева, город Якутск, руководитель Виктория Павлова. Федоров Македон, село Хатасы, руководитель Галина Ксенофонтова. Переходим к младшей возрастной категории вокальные коллективы. Итак, лауреатом первой степени становится творческий коллектив 3-го В-класса «Тускул» школы номер 17, руководитель Любовь Заровняева, Надежда Макарова. Лауреатом второй степени становится вокальный коллектив 2-го А-класса Мегина Кангаласский улус, руководитель Светлана Борисова. Лауреатом третьей степени становится вокальный коллектив 1-го В-класса Мегина Кангаласский улус, руководитель Наталья Афанасьева. Дипломантом становится ансамбль девочек 3-го Б-класса Бердигихстягской средней школы «Горный улус», руководитель Екатерина Васильева. В категории соло, в младшей возрастной категории, лауреатом первой степени становится Стрекаловская Майя, Усть-Алданский улус, руководитель Алена Стрекаловская. Лауреатом первой степени также становится Уйгулана Бочкарева, Усть-Алданский улус, руководитель Августина Индеева. Также лауреатом первой степени становится Кира Федорова, Усть-Алданский улус, руководитель Евдокия Фомина. Лауреатом второй степени стали Эверстова Айсена, Чакырская средняя школа, руководитель Руслан Иванов, Хабусарова Алина, Верхневилюйский улус, руководитель Марфа Кузьмина. Осипов Арсен становится лауреатом третьей степени, Усть-Алданский улус, руководитель Августина Индеева. Также лауреатом третьей степени становится Лилиана Мыреева, село Хатасы, руководитель Татьяна Окоркова. Дипломантами становятся Бетчитова Кескеляня, руководитель Марфа Кузьмина, Шараборина Настя, село Капитоновка, руководитель Виктория Павлова, Крылова Аина, Усть-Алданский улус, руководитель Августина Индеева. В средней возрастной категории от 11 до 14 лет в категории вокальные коллективы лауреатами первой степени становится вокальный ансамбль «Сардангалар» Мегина Кангаласский улус, руководитель Светлана Борисова. Лауреатами второй степени становится ансамбль «Боскойкан» Анабарский улус, руководитель Полина Федорова. В категории соло лауреатом первой степени становится Нелли Соболева, село Хатасы, руководитель Татьяна Окоркова. Лауреатом первой степени также становится Саина Кандакова, Среднеколымский улус, руководитель Алла Оконешникова. Лауреатом второй степени становится Варя Колосова, село Хатасы, руководитель Татьяна Окоркова. Лауреатами второй степени становится Уйгулана Крылова, Усть-Алданский улус, Августина Индеева. Лауреатом третьей степени становится Нафанаилова Аина, Усть-Алданский улус, руководитель Августина Индеева. Лауреатом третьей степени становится Рожина Марина, город Покровск, руководитель Ирина Иванова, также Елена Артамонова. Переходим к старшей возрастной категории от 11 до 14 лет.
Лауреатом первой степени становится Елизавета Жиркова, Якутский музыкальный колледж, руководитель Варвара Степанова. Лауреатом второй степени становится Алена Агафонова, Верхнеколымский район, руководитель Анна Маленкина. Взрослой возрастной категории от 21 до 30 лет лауреатом первой степени становится Арефьева Ольга, Аймяконский улус, руководитель Людмила Магомедова. В взрослой возрастной категории от 50 лет и старше лауреатом первой степени становится вокальный коллектив Талбана, Тампонский улус, руководитель Фёкла Еремеева. Лауреатом первой степени также становится Людмила Попова, город Нерюнгри. Лауреатом второй степени становится Александр Кириллин, Сунтарский улус. Теперь переходим к номинации «Хореография». В категории от 4 до 6 лет лауреатами первой степени становятся танцевальный коллектив «Бэмби», руководитель Амосова Тамара, Людмила Прызгалова, Татьяна Охлопкова. Лауреатами второй степени становится танцевальный коллектив «Сулусчан», руководитель Марита Москвитина. Лауреатами третьей степени становится танцевальный ансамбль «Кустук», руководитель Галина Ксенофонтова. Дипломантами первой степени становится Намская начальная школа, руководитель Екатерина Попова. Дипломантами второй степени становится танцевальный ансамбль «Мечарь», руководитель Галина Ксенофонтова. Дипломантами третьей степени становится танцевальный ансамбль «Кенчери», руководитель Галина Ксенофонтова. В категории «Квартет» дипломантами первой степени стали детский сад Кенчери, руководитель Ольга Иванова. В категории «Трио» дипломантами второй степени стали детский сад Мичель, руководитель Аина Петрова. В категории «Соло» дипломантом первой степени стала Сивцева Сандара, руководитель Диана Павлова. Так. Дипломантом второй степени в категории «Соло» становится Юрьяна Тотонова, руководитель Вероника Аргунова. Переходим к категории от 7 до 10 лет. Дипломантами третьей степени становится хореографическая студия «Продвижение», руководитель Любовь Алексеева-Кириллина. В категории «Квартет» дипломантами третьей степени становится коллектив 2 Б-класса, руководитель Ольга Амгалангин, также Прасковья Индеева. В категории «Трио» дипломантами третьей степени становится детская школа искусств села Табага, ансамбль «Рябинушка», руководитель Наталья Лебедкина. Переходим к категории от 11 до 15 лет. В этой категории лауреатами первой степени становится танцевальный коллектив «Хейм», руководитель Диана Винокурова. Лауреатами первой степени становится соло Варя Колосова, руководитель Лариса Бурцева. Дипломантом первой степени становится Милена Слепцова, руководитель Лилиана Потапова. Переходим к категории от 15 до 20 лет. Лауреатами первой степени в этой категории становится танцевальный коллектив Якутской сельскохозяйственного техникума, руководитель Аина Андреева. В категории от 21 до 30 лет лауреатами первой степени становятся молодежный танцевальный ансамбль «Керель», руководитель Эмма Федорова. В категории от 31 до 50 лет дипломантами первой степени становится культурный центр народного творчества и общения, руководитель Надежда Савина. Лауреатами первой степени в этой категории становятся дуэт Ольга и Иван Степановы, руководитель Иван Степанов. В категории от 50 лет и старше лауреатами первой степени становится ансамбль «Сарыада», руководитель Эльвира Федорова.
Лауреатами второй степени становится любительское объединение «Чепдик», руководитель Светлана Петрова. Лауреатами третьей степени становится танцевальный ансамбль «Альси», руководитель Альсия Иванова. Дорогие друзья, на этом завершаю список победителей номинации «Вокал» и «Хореография» и передаю следующему координатору. Многогранность якутской зимы күрәхтемегін нучалы білгіннерербін көңілләң. Номинация «Художественное слово. Возрастная категория 4-6 лет». Лауреат первой степени Охлопков Арылхан Мегина Кангаласский улус. Лауреат первой степени Семенова Нюргуяна Нюрбинский улус. Лауреат второй степени Иванова Виктория Нюрбинский улус. Лауреат второй степени группа Кюнчен детского сада Керечене Хатасы. Лауреат второй степени Суворова Люда Мегина Кангаласский улус. Лауреат третьей степени Мичие Михайлова Мегина Кангаласский улус. Лауреат третьей степени Иванова Карина детский сад Кенчери город Якутск. Лауреат третьей степени группа Солусчан детского сада Керечене Хатасы. Возрастная категория от 7 до 10 лет. Лауреат первой степени Афанасьева Лидия, школа номер 23, город Якутск. Лауреат второй степени Степанова Оливия, Нюрбинский улус. Лауреат второй степени Слепцов Айсен, Горный улус. Лауреат третьей степени Ахавова Альфия, село Маган. Лауреат третьей степени ученики Республиканской специальной школы Стручков Арсен, Ксенофонтов Эрхан, Ефимов Айтал, Стручков Артем, Данилова Кристина, Акимова Алина. Возрастная категория от 11 до 14 лет. Лауреат первой степени Дьяконова Надя, Амгинский улус. Лауреат второй степени Артемьев Георгий, Амгинский улус. Лауреат третьей степени Кондакова Саина, Среднеколымский улус. Лауреат третьей степени Коротких Дамир, школа номер 7 города Якутска. Возрастная категория от 15 до 20 лет. Лауреат первой степени группа Уюлган, Нюрбинский улус. Возрастная категория от 21 до 30 лет. Лауреат первой степени Семенова Саяна, Якутский музыкальный колледж. От 31 до 50 лет. Лауреат первой степени коллектив детского сада Кенчери, село Майя, Мегина Кангаласский улус. Возрастная категория от 50 и старше. Лауреат первой степени Попова Людмила, город Нерунгри. Лауреат второй степени Тикиянова Жоржетта, Горный. Лауреат третьей степени Кейметинова Антонина, Пахомова Анисия, Ермоленко Ольга, город Якутск. Итоги номинации ИЗО искусства будут оповещены координатором лично. Дипломы и сертификаты конкурсантов будут отправлены в течение 5 дней. И итоги конкурса «Многогранность якутской зимы» будут опубликованы на нашей инстаграм-странице Тускул Хатасы. Поздравляем всех победителей. Күнді көрәтшілер бүгінгі бұға беребейт манан түміктенер анығызғы эфирға көрсек қадері.